Kalau ke sana ke arah bandara guys. Ini nama jalannya Jalan Wayame. Oke. Mie ayam dulu guys. Mie ayam di daerah Wayame, Ambon guys. Tampilannya menggoda guys. Kuahnya banyak. Kita lihat dulu guys. Mie ayam daerah Wayame, Ambon nih guys. Tampilannya guys. Wah, kita coba rasanya nih guys. Ayamnya tebal-tebal nih guys. Ayamnya tebal-tebal banget guys. Mantap banget guys. Seruput dulu guys. Mantap guys. Mie nya mie tebal gini nih guys. Oke.